gljive su toliko posebne da su ih biolozi svrstali u posebno carstvo. A da ih ne čine samo pečurke kao što je ovo ovde na slici, to ćemo sad upoznati do kraja ovog predavanja. Zašto su nam gljive značajne? Najpre imamo ih u ishrani dosta. Evo ovde vidimo pečurke na pici, treba nam kvasac da bi umestili hleb ili da bi napravili pivo. Gljive su jako značajne i u medicini, zato što imaju lekovita svojstva, a i od njih se dobijaju antibiotici. I značajne su, ali u štetnom smislu, što utiču na kvarenje hrane, na uništavanje hrane i na propadanje materijala, kao što vidite ovo je ovde zice, skroz obućao. I još jedna stvar zbog čega su gljive važne ne samo za čoveka, nego za celu prirodu. Ovde imamo prikazan jedan lanac ishrane, gde kako beše ona priča, gdje gusenica jede lišće, pa nju pojede jedna ptičica, pa nju pojede ova druga veća ptičica i svi oni zajedno, svako od njih, odnosno kada ugine, podleže razlaganju. Onaj ko vrši to razlaganje, to su pre svega gljive i bakterije. Da nema tog razlaganja, ne bi bilo kruženja materije u prirodi, tako da su gljive u tom smislu reciklatori u prirodi, jer oni svu ovu organsku materiju, kada ugine, vraćaju u neorganski oblik, odnosno u onaj oblik koje biljke mogu da upiju i da koriste ponovo u stvaranju hrane i održavanju života na zemlji i zato smo ovaj znak za reciklažu baš stavili ovde pored njih. No, hajmo redom, građa tela. I sad vi možete da se iznenadite, kaže kakva građa tela, mi znamo da su gljive pečurke i kakva je sad ovde ova paučina. Najpre nije paučina, to je telo gljive i to je osnovno telo gljive i zove se micelijum. Ali ajde da ga stavimo pod mikroskop. Ono se sastoji od mnoštva ovako nekih cevčica koje smo nazvali hife, i te hife su zapravo sastavljene od ćelija. Od onih osnovnih jedinica građe, znači od gljivinih ćelija, a na jednom kubnom centimetru, to je onako kockica sa stranama od po centimetar, može da stane toliko hifa da kada bi ih razmotali dobijemo dužinu od 1 kilometra. Ono što je zanimljivo i ono po čemu su gljive jedan od kriterijuma po kojima su svrstane u posebno carstvo, jeste što je ćelijski zid ovih ćelija koji čine hife napravljen od hitina. I sad taj hitin kao hitin vama ne znači mnogo, ali ako vam kažem da insekti imaju hitinsku kutikulu, odnosno da imaju hitinski ovaj čvrsti omotač oko sebe i ne samo insekti, nego recimo još i pauci, onda vidimo da tu ima neke sličnosti sa životinjama. A u početku su svrstavani u carstvo biljaka. Tako da je to još jedna od zanimljivosti gljiva, ali njihovim čudima nikad kraja. Još jedna stvar po kojoj su slične životinjama jeste heterotrofna ishrana, dakle gljive ne stvaraju hranu, ne vrše fotosintezu, nego je nalaze u sredini oko sebe i to uglavnom, znači one ispuštaju razne enzime, znači neke sokove koji rastvaraju sve oko njih, odnosno rastvaraju tu hranu, pa onda one upijaju tu hranu, pošto nemaju zube, jel da žvaću. I ovde smo dali etimologiju reči heteros, znači drugačiji, različit, a trofe znači ishrana. Da se još jednom podsjetimo znači što znači heterotrofna ishrana. Prva grupa gljiva koju ćemo upoznati jesu kvasci. Da, kvasci su jednoćelijski gljive i sad ovde sam ja stavila jedan onaj pekarski kvasac, onaj sveži kvasac i ovde ima slika suvog kvasca. I sad kad bi uzeli malo brašna, malo mlake vode, pa još malo šećera, kašičicu i stavili u tu vodu šećer, stavili kvasac, pa to sve pomešali sa brašnom, pustili malo da odstoji, vidjeli bismo kako sada to testo počinje da vri. Neki balončići izlaze iz njega, pa onda ga ostavimo još malo duže, a ono naraste. Šta se dešava? Kvasci su jednoćelijske gljive, živa bića koja se hrane ovim šećerom, a jako im je fino i udobno u ovoj toploj vodi i oni se zapravo tu razmnožavaju, jedu i dišu. Kada dišu, oslobađaju šta? Ugljen dioksid kao i sva druga živa bića i odatle ove rupice na hlebu, od tog zarobljenog ugljen dioksida koji su podisali kvasci. A evo ovde kvasaca ispod elektronskog mikroskopa, pošto su veoma sitni, pa ih ovako lepo vidimo samo pod jako velikim uvećanjem. I kao što rekao, to su jednoćelijski organizmi, razmnožavaju se pupljem, jednostavno napupi ta jedna ćelija, stvori drugu i tako se kvasci razmnožavaju i tako mi dobijamo, kao što se rekao smo, hleb, ali ne samo hleb, postoje posebne vrste kvasca koji se koriste u proizvodnji piva ili u proizvodnji raznih vina.
Idemo sad na buđ. Opet ima veze sa hranom, ali ovog puta nije ukusno, nego je malo bljakavo, što rekla deca. Buđi na hlebu ste svi videli, ima ih raznih boja i u zavisnosti od toga koliko ste uporni ih gajite, mogu i čak ovako čupavo da izrastu. Da vidimo od čega se sastoji telo buđi. Pa od micelijuma, dakle isto su gljive, sve ove niti koje prodiru u hleb čine taj micelijum, odnosno hife njegove, a onda znaju da izrastu ovako na gore i da nose ove kao kugle neke, koje se zovu sporangije. Zašto se zovu sporangije? Zato što te sporangije nose spore. A spore su one mrvice pomoću kojih se gljive razmnožavaju. Evo ovde ispod isto tako jedna slika pod elektronskim mikroskopom gde se vidi jedna sporangija i spore kako se formiraju na vrhovima ovih izraštaja. Ono što sam pomenula na početku, da su gljive značajne u medicini, ovde je trenutak da vam kažem nešto više o tome. Od hlebne buđi, koja se zove penicilium, koju su naučnici nazvali penicilium, dobijen je prvi antibiotik penicilin, a od njega kasnije je cijela ta medicinska nauka razvila i dobila mnoge druge antibiotike. Dakle, zahvaljujući ovim buljevim buđima, mi možemo da se lečimo od mnogih bakterijskih infekcija. Buđi mogu da budu i na raznim drugim namirnicama, naravno. Imamo ih, evo ovde 3 različite vrste buđi, kako izgledaju na kukuruzu, pa onda opet neke plemenite buđi na siru i opet one nepoželjne buđi ovde na jednoj breskvi. I konačno došli smo do onoga što većina vas, pretpostavljam, pomisli kada se kaže gljive, a to su pečurke. Ali da ne bi bilo da su one različite, i njihovo telo se sastoji najpre od micelijuma koje se nalazi u zemlji, pa ga zato mi tako retko i vidimo ili ni ne znamo da postoji. Ali taj micelijum u jednom trenutku počne da formira ovakvu lopticu, pa da ta loptica izrasta, pa da dobija nešto na vrhu, sad već počne da se vidi iznad zemlje i onda se formira pečurka. Pečurka je upravo plodonosno telo. I bit ću slobodna pa ću reći da šta je cvet za biljku, to je recimo pečurka za gljivu. To je neka struktura na osnovu koje, to je s pomoću koje se pečurka razmnožava. Pečurka ima šešir i ima ovu dršku, a na tom šeširu ima ova ovde rebarca na kojima se razvijaju spore. Pa ako ste nekada videli neku jako zrelu pečurku, ona je s ove donje strane poprilično crna, zato što je puna spora. I čak i ako se malo protrese taj šešir, može da se desi da ako se dobije neki crni prah, a to su upravo te spore. Dakle, iz spora će se razviti novi micelijum i iz tog novog micelijuma nicaće nove i nove pečurke koje će sejati nove i nove spore. Osim pečurkastog oblika, one mogu biti kao što je ova puhara, znači ovo je jedna nezrela koja nije pukla, a ova je pukla i oslobodila jednu crnu prašinu spora. Zvezdača takođe ovde sadrži spore. Onda ovde imamo trud, koji je poznat po tome, osim što ovako izgleda kao neka poličica na drvetu, sa donje strane je korišćen kao kresivo za šibice. I imamo tartufe, oni su poznati kao specijalitet u ishrani. Imamo parazitske gljive. Da vidimo prvo što znači paraziti. Parazitizam podrazumeva zajednički život dve vrste, pritom da jedna ima korist, a druga da ima štetu. Takve su, na primjer, ove gljive koje napadaju kukuruz, ili ova gljiva koja je napala mozak ovoga mrava, pa mu je na kraju izašla kroz glavu, ili raznorazna gljivična oboljenja, najčešće kožna, kao što je ovo nimalo lepo i prijatno atletsko stopalo. Postoji grabljive gljive, verovali ili ne. One u svojim hifama, one od hifa naprave nekakve petljice i onda su to upetljaju oni mali valjkasti crvi. Postoji gljive simbionti. Simbionti, to je sad još jedna nova reč. Takođe se odnosi na zajednički život, ali kakav, gde ovde sada obe strane imaju korist. Ovde je to primjer da gljive dolaze u simbiozu sa korenom raznih i mnogih biljaka. Evo kako slabo biljka raste bez gljiva, evo kako raste sa gljivama. Biljka tako dobija više vode i minerala jer se povećava površina kojom upija to, a gljiva
dobija šećere, odnosno hranu koju biljka proizvede u procesu fotosinteze, tako da je i jednima i drugima dobro. Još jedna simbioza koju gljive ostvaruju jeste sa algama i to su lišajevi. Lišajeve poput ovih viđali ste na mnogom kamenju, stenama, čak i na zidovima. Evo lišaja koje možete da nađemo na kori drveta ili ove ovde malo čupavije, a da vidimo od čega su zapravo oni izgrađeni. A osim toga, jako su osetljivi lišajevi na zagađenje vazduha i tamo gde ima lišajeva, naročito ovih na kori, je signal da je vazduh čist. A da se vratimo sad od čega je izgrađeno telo lišaja, pa izgrađeno je od hifa gljive, znači ovde gornji i donji sloj, a u sredini se nalaze, ovo zeleno su alge, gde alge dobijaju vodu, ugljen dioksid i minerale, zahvaljujući hifama gljiva, a gljiva, kao i u prethodnom slučaju, dobija šećere proizvedene u fotosintezi. I to bi bila čiča miča u vezi gljive.